oɗo wo a fenay kala tagaɗo ko Allah tagi mo billahi andi problème mo ko déjà andi problème en fait problème men on lawnu ala ko jamfa ɓurka tiiɗude ha hewti waɗugol hakkille yimɓe ɓen te ko Allah tagi fof parce que hara automatiquement hara hande kadi histoire al non mara sens en fait parce que Allah nay guere mo haɓidude yimɓe mo haɓidude c'est-à-dire que jama wonduɓe Allah fedde makko no haɓidude feddeji ko ɗum woni ko anda ɗo ko deri ko guerre wona ko guerre wona e naɓede n'est ce pas mais so tawi ayni que wona ɗo pirde ɗon pirdeteɗo e wona ɗo pirde ɗon ko goto on tafi ɓe c'est-à-dire que ara ko jeu woni c'est-à-dire que ara ko fijidaro woni ara e mara sens andi ko ɗum ɗo watta hasi woɓɓe goo sa inna kañum comme dina affaire dina quoi parce que aray mara hoore mara bukkol parce que sa enni oɗo kanko tagi ko moƴƴi kon ko boni kon andi ɗon arayna hara ça n'a aucun sens ko ɗum hay gaddi hay gal ɓurano inna ko moƴƴi kon ka makko o yori mais non ko boni ko hina ka makko o yori mais c'est ça et puis walla tagi kon koko mari sifaji makko on andirta ko Allah tagi ko ɗum waɗi so addane sifaji makko ɗin o andini honno wayi fi en andi to ko waɗi kon hay so yi en anda ɗum ɗo ko ka Allah yuri mais ko mara sifaji makko ina ka makko yuri en fait c'est aussi simple que ça et puis ɓeɓe yiyaton ɓe ɓaleɓe c'est-à-dire kamɓe ɗi ɓe joto ɓe nena Allah tagi ɓe ɓe mara ton taguɗo ɓe kono ɓen te ɓe anda fi Allah en fait ina mere koɓe ayi ɓe Allah parce que si ka Allah ñiiɓi o kamɓe ɓe faible kamɓe fi maɓɓe jippoto mo faami parce que ina kanko tagi ɓe en fait parce que ka suudu bamma hara mari laamu hara mari doole ton mo faami mais kamɓe ɓe andi ke ka affaire Allah ñiiɓi o no woodi a ɓaleɓe woni sa ari a jantike inde Allah ɓe rattoma sa parce que ɓe andi no moƴƴanaɓe ɗon ɗum ƴuyteɓe doole ɗen faiblesse nayi ɗon faami et puis ɓe inne kamɓe tigi ina kanko tagi ɓe kono yimɓe ɓe no dari no haɓɓiti force e yimɓe e tata kamɓe tigi ɓeyniti hina kamɓe ɓe anda affaire Allah en fait ɓe andi ɗon jiyojo goo ɓe andi jiyojo goo on faami ɗo ɗi jiyojo taguɗo ɓe ɗum noon so Allah inni ko kanko woni le plus grand de Dieu parce que no woodi jiyoɓe goo en fait on faami no woodi jiyoɓe goo on andi ka jamfa ko kamɓe ɓale ɓen naaji e winugol ko enen fof ko tagu c'est-à-dire que en fof ko hen baba goto on ene goto baba goto ko fenade andi no wawa ko ɓeynta kon virus ma ɗum nawnare nder ɓandu andi ko ɗum jonta nawnare nder doole nawnare nder ɓandu ko par ce que ɓandu ɗum au début détectata parasite o détectata virus o comme corps étranger fami so tawi parasite ma microbe naati ka ɓandu ma no woodi chimiquement ko microbe on parasite o watta fi o camoufle ka nder ɓandu hara organisme ma ɓandu ma ɗum détectata ɗum ɗon comme élément étranger ha ɗum tigi gayno heɓde doole ka ɓandu ko ñande gayno heɓde doole o ɓandu ma ɗum andake ɗum ɗo ko corps étranger kono hara woni trop tard ko ɗum yiyata nawnare no wara neɗɗo maɗo sina nawnare wata warde neɗɗo si tawi no hara dès le début ka microbe naati ɗon tun organisme ma o détecti ko microbe ɗon comme corps étranger microbe watano warde c'est-à-dire que nawnare développata no ko ça parce que en fait au début haray ko microbe ko haray ko tusukundi haray no abbere jardin on faami mais ko honɗum watta si tawi nawnare yaha ha développé e ɓandu ko tawde ɓandu ɗum détectata microbe comme corps si tawi ko en fait koye koori goti ni c'est-à-dire que koye création goton on faami awa ko noon kadi ka anda ɗo ayiɓe ɓen ko noon ɓe ɓisori e nder tagge fo Allah ngo en fait ça veut dire que ɓe développe stratégie ji ɓe ƴetta yimɓe men ne ɓe ɓorno ɓornatereji men ɗi ɓe ƴetta culture men ɓe ƴetta ɓe nandintinnoneji men ɗi ɓe ƴetta mbaadiji men ɗi fi ɓiɗen détectuɓe andanke ɓeɗo e men na tagge fo goto ngo en fait na ƴuydi wotirni par ce que andi say a wata an inde an goɗɗo ko gotum haɓamo une fois a waɗi ka hakkille ma an goɗɗo ko gotum a watamo haɓude a faami par ce que hara no so ko hoore ma wonɗa haɓude hakkille ma kin tigi blocoto par rapport e makko watamo a watamo haɓude tigi ko psychologique
ɗum ɗo wawi wonde wo si tawi a suutike makko en fait fami andi ko ɗum si tawi leƴƴi busi ɗi anani leƴƴi goo maɗum ɓe busi ɓe anani ɗuma ɓena ɓe déshumanisa e neɗɗo maɗum déshumanisa communauté ko fiyani waɗita ɗum ko fino ɓe suutoro e communauté on hay ɓe yahudiɓe sowi ko ɓone guerte kon tawi ɓe wawi wadde ɓe wawi guerte ɗum ka hakkille maɓɓe harano ɗum hara pas de problème ko par ce que ko gande maɓɓe ton kamɓe ɓe inni ko ɓe tagge fo certes ngo e ɓen ɓe woni e warde en fait c'est-à-dire que hinaɓe gootum ko ɗum waɗi daginantaɓe ka hakkille maɓɓe te hinaɓe gootum laare wano enen mawɓe ɓe law har ɓe lettata e kulle wano nayi beyi baali ñaari bolle hay boddi a woni lettatano fiyon ɗum par ce que enen ka gande men law façon no wurnoɗen noon har enen e nayi ɗin e baali ɗin e beyi ɗin e kulle ɗen hiɗen considéri ko gooto on tagi en kon gootum ɗum ko porto ari innen ɗiɗa ko animaux enen kon humain mais har enen hiɗe waɗi ka hakkille men kon gootum wano newɗo samori on ko ñala innete noon faami har woɓɓe goo haɗa no mari nayi inde nayi ɗin inde maɓɓe ne ko gootum andi an sa innama ɗo par exemple afiya a nawdinagge ngen afiya aynama ɗo ñale aynama ɗo ngaari nagge ngen innama ngaari andi ka hakkille ma kon gooto on donc a yurmete par ce que haray ko identité gooto on faami a wata lettude kunkullum ɗo par ce que hande kadi ka hakkille ma kon gooto on kon tagge fo gooto ngon en fait ko ɗum waɗi si enen en lettatano kulle ɗen faami ko ɓayti ɓe ɗe gande annasara ari ɓeyni noon ɗum ɗo ko animaux ɗum ɗo ko humain ɓe waɗi on différence ko ɗum waɗi so tawi a Europe ɗo ɓe ƴettay wano bareru ma ɗum ñaariru ɓe kastran ɓe sokan ɓe ƴetta nayi no ɓe lettirta nayi ɗin ka abattoir ji woni no ɓe sokaɗi hara ɗi yaltata hara wonde tellement que ɗi yaltata ay nagge no jibine ɗo ha nge maayi hara nge meeɗa haylade hay espace wonɗo 100 métres hara nge suki hay daragol nge wata par ce que a hande nge meeɗa darade sifa ɗum ɗon fof har kamɓe jentaɓe ko par ce que ko hakkille maɓɓe installama ke ɗum ɗa ko animaux ji kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe certi faami donc en fait a wawi haɓude goɗɗum o si tawi a suutike ɗum tigiri faami ko ɗum won hay ka diina si tawi fof haa ɗum no indugol ko muslim hakkunde on yiyatano julɓe no piira si tawi fof haa ɗum indugol komin julɓe maɗum komin muslim ɗi piiroji ko hakkunde wonde julɓe fof wattano kamɓe fuɗɗino jonitade inɗe certinoɗe ɓe e luttuɓe ɓen contumasi on haɓugol wawi wonde ɓeyten to hiya ɓeyten to sunna ɓeyten to gadiriya ainsi de suite ko ɗen ka ɓe fefindoɗen inɗe ɓe wawi suutade luttuɓe ɓe awa ayɓe ɓen noon ayɓe Allah ɓen gaño Allah on tagge fo makko ngo faami no wa nawnare quoi o somoni e nder tagge fo Allah ngon wa nawnare no somorɗo nder neɗɗo fiita o détecté o nandintinni sifaji Allah ɗi e nder tagge fo Allah ngon fiita tagge fo Allah ngon anduke kanko ena tagge fo Allah mais ɓe mara sifaji Allah et puis ke ndaare ɗo par exemple ka golle a waɗa ɗo golle ma collègue jo ma ara waɗa golle wi ko waɗi o simɓe ari on waɗɗo golle ko waɗi o ara o inna ɗeɗo golle kadi ko a waɗi andi ayne no a jaɓata ɗum par ce que hara o tuninima inde awa ɓeɗo ina sifaji Allah ɓe mari nde indon ɓe ko Allah tafi ɓe hara on toñi Allah hara on tunini Allah par ce que ɓe mara sifaji Allah ka needi ka mentalité ka mbaadi ka hakkil ɓe hina Allah tafi ɓe acce toñugol